Ane madoda, ane. Ayibamba umthetho. Ayibamba umthetho. Manje madoda ke. Ufuna nikhumbule ukuthi sinamuntu, siyazi soyikhuluma lapha. Singazi phela sibehlekisa phambi kwabantu. Asho, lejwala ntomkhizi. Qiniseka na Gabaza. Vele kufanele ufike sihlomile lapha. Wena inkomose. Obuwa uphethe imali awuveze sibone. Ikhona. Ila. Nansi. Okay. Next, Mfukeni, uyofuka uthini bantu lapha? Engizwe. Hey, ntomkhizi. Okay. Hakimi mo. Hey! Banda! Nake mo fuka ke phuka. Ho se bona ka thalla. Ke se ngwana ro ka ba ke khomu. Next, chawe. Awushothile. Aw! Uyabona, as far as I'm concerned, wena ba umkhize nalamadoda. Indawo uqala ndifuna ukufikelela kuyo. Chemist. Aye. Chemist? For what? We are good at that, chow. Ayi manjirwali. Antethi lo chemist mna. Ndithetha i-chemist yokutya kwamagqirha. Ibona usitoke ukutsho ukutya kwamagqirha. Kulungile ke mfisi. Hayi into simngothinga manje ngiyabona impela ke. Vele wena ntomkhizi. How to next. U ready wena na? Okay. Wena mafuwa. Awukazi ngibona wena. Uzobona ubuhlani boza ngokubona wena. Uma kade bona phela lo mina. Uzothi fika lapha njena. Mhlawumbe intombi sibe nayo mahala. Hayi, asasele. Hayi, Kodwa madoda ndisatsho nangoku. I-chemist indawo uqala ndoda phambili.